To say that you told or asked someone not to tell something, you use húst mí rí followed by gun, or dír mír followed by gun. Húst mí rucht gun fachcal ará. Húst mí rucht gun fachcal ará. I told you not to say a word. Dír mí orst gunna bhí a cínshe gaibh. Dír mí orst gunna bhí a cínshe gaibh. I asked you not to tell them. Ha is fug a láte go bheith mí a fácal. Húst mí dúcht gon fachcal ará. Chatúst mise gu. Húst dú. Ha de gís mi de gunne ella. Chatúst mise... Dír mí orst gunna bhí a cínshe gaibh. Ha fiag an náte go bhfuil mí a fácal. It's all over the place that I'm leaving. Chatúst mise gu. I never said a word. To say that you told or advised someone not to do something, you use húst mí rí followed by gun. Húst mí ris gun fallabh haast. Húst mí ris gun fallabh haast. I told him not to go yet. Húst mí rí gun tat a dhéanamh. Húst mí rí gun tat a dhéanamh. I advised her not to do anything. Gus an nísin gan joinile mu dhéin. Gus an nísin gan joinile mu dhéin. Until I inform the others about it. Evel etartset fallaf. Hai, gíach het fallaf an draste. Húst mí dis gon fallaf haast. Fa mí gíri cúteach le seo. Cha bhí fatte gus an díle. Seol, ha sanna sa sinneir san an damsa. Och, fé me gurí elas dat chur sin ans ninneach. Ja, ceir. Húst mí rí gon dat a dhéanamh gus an nísin gan joinile mu dhéin. Chanil cón an túlach in haast. Ha sanna san sin son an dansa. There's a notice there for the dance. Femi gur Elisech a chur sin ans an nunneach. It must have been Elizabeth who put that in the window. Can you call on cue like in haast? We don't have a band yet. To say you've succeeded in doing something, you can say Ha mé a chúis a dhéanamh. Ha mé a chúis a dhéanamh. I've succeeded. To wonder if you have succeeded at something, you use SOL-69 followed by a chúis a dhéanamh. SOL-69 mí a chúis a dhéanamh na díochanin. SOL-69 mí a chúis a dhéanamh na díochanin. I wonder if I've passed the exams. In the next scene, listen for Bechár fistien an sa fast and due. Word should come in the post today. Bechár fistien an sa fast and due. SOL-69 mí a chúis a dhéanamh na díochanin. Seo an bha, jefu a mech an dú. An post the híne, ha lichtje down goeft. Ha mí a chúis a dhéanamh. Melt de neach ge híne. To say when an event will take place, you use forms of numbers such as an cóig of lá, the 5th, an shia of lá erichet, the 26th, and so on. In the roundup, listen for Bit danse a chumel an tiav lá diag yen yaran. Bit danse a chumel an tiav lá diag yen yaran. A dance will be held on the 16th of February. Effeki, bit danse a chumal an dia of lá diag yen yaran. A vilu a giri galan.
Coha clúchetje. Fergie Donalach. Vig sin ma. Catch an fishing tigaden. Heet tugat in eich ag yn dodus. Magaririf, metal. Magaririf. Yn y tri ffigyd syga yeark, Unit 72. In this, the last unit of the final series of Speaking Our Language, we will not be teaching new language. Instead, Anne Gillis will tell how she learned Gaelic and will describe the many Gaelic activities in which she has been involved. If you wish to see the text of what she says, you will find it on page 79 of the study pack for this series. Is misje Anna Laharne nicht gelesen. Rukig mi an een strilei ach glúai sin gan open en wede van mi keher bleone a gús. Va Gaelic ag me hennad a her mahar, vig ag a tjekesk an een lunin agus vig a skrivig jalavan klúche agus neachken Gaelic. Ach haro Gaelic ag me faranten heen, get a joen sich me waheri. Hoe die haier ag ús 3 fichet bleone se keher en je skur a goper. Hás ich me heen a Gaelic jonsachig nu de va mi aan se woonskol, get nach roen skol ga tjekesk. Wien ga brien, no a fiachin, rishaun war nog a uistje jes. Wien schein aan se chásir Gaelic, agus a dol gan vod a chule bleone o va mi nui bleone a gús. Nu a va mi koik bleone gia gús, hás ich me a gaal paarst an een farpischen een filantoch, agus chosin me een bauneregid a vleone sin. Gaf mi Gaelic an een aardskol en opain, agus chai mi gu kaumpe sauri Gaelic an een balagúich. Nu a va mi shia bleone gia gús, gas mi joloch nien a chidug, agus chai mi gachi koleria sonnen sur laichen toeris nu ga. Mar sin va granny hiristeach acum, agus cha vrienjigi fachgel beerleroom. Hoe het mi bouwnaar a chum Gaelic son schein ag a vod nasente nu a va mi seach blione gia gús, and lamas jach mi gan olhai an een donation. Hoe het mi eme an een kirchis agus beerle, agus chud mi seachat blione an een skoliolish na halape. Chai mi a lunin an oorsin son treinig mar henneter klassikach. Hoe mi treinig mar hitcher aardskol an an olhai lunin ag a nul naum. Va mi a tjekesk an an aardskol voor fasker Oxford, agus goedig mi an an sassin son shia blione, gussen de chanich mi riskia hanach moor bria ag a vod nasente. Fos sin agus var triuur chlonig akin. Atse va mi a tokar na clonnig, va mi a goper go cruai, a shiner television, agus radio, concerten, agus an an tehen clúche, feug na dúche, agus haul harish. Ha mi a vi a shine son cor is coig blione richet, agus ha mi immer klaar Gaelic agus berle a dhéanamh. Chai mi ras gan cholaste an an neu kiad diog ceir fichet sa coig, son treinig mar hitcher bunskol, agus va mi a tjekesk an an bunskol Sir John Maxwell an an Glasgow far a vil unet Gaelic edis diachug. Hoe het mi PhD an an fulum trafien na Gaelic ag olhai Glasgow kujoch. Ha mi vien saas an an Corlin en Scotchen arich vo hásich a vujon sin, agus va mi a goper mar offikach fulum ag komend na Gaelic son davlione. Ha mi via skrivig fat ma vehe. Mar exemplar skrif mi een drama an an Speaking Our Language, en strekkarrigen. Thor leorichen agus rannen klonje, agus skialach ma vehe Song of Myself. Va min am ruchkere Speaking Our Language son bliane gudje, agus ha mi an eise goper mar oratiche ag olhai rachluai an an knoch jaarstein. Rilien sin ha mi haast een saas ounsen tre, agus ha sin a koorste grúm gleevoor. Bi mi haast de shine feug na dúche, agus een television. Charo ach Gaelic ag me vach, gus een jache gan skol.
Gymí ostanach charw ffyldym tron Gaelic ri ain an yn glasgw awns na lachen sin. Ach ha Gaelic y lior ec yn gys nian acym, salius gwrwyad yn Tchekysg trofian na Gaelic awns y fwnsgol. Hai tor na sasa yn jiw fi y tokal y chanan na fai nwad y famisha og. Ha mi uafasach hen tolich me yen sin. Agus bic an faramatach. A skipper speaking our language and dochus, got the heart and koosha agus na tepi and shoriv, as gun jij gemalev a kinsagig agus a brin na Gaelic. Sorry slanliv.